личности, будет здесь Бардовского района. Nedir şın tiri uçraşuğa şakırgaçalar konuklanıp gitelerinde. Men Milli harakatda 89-yıllarda bizni Апас районда мен туған, анда мен уже, так сказать, в возрасте, значит, менің әте соғысқа кетіп өлгенде. Bizning tatarlarning birligi shunda bigrak ayblab, kechagina sholtiratdilar, sizni kutarga qo'shdilar. Menin xalqның менә бу мин әле ул вакытта аңлап та бетермәдем. Халыкның уянган вакыты җитте инде ул елларны. Внутри там, я говорю, ну сейчас просто проштукатурим.